Hanga Gladys omushaho muzarisa omukugu arikukora kaberebere here sente ya kashatu na Rwenkubo here sente ya kana nashobora gwamashereka go kubanza garimu buri kirisa cyona icyo mwana arikwetenga magaraje so shayimo marakuza mwana chibano mtekai ayibera katamba konka enshongane antanaga mashereka go kubanza itweta colostrum inebiriza byone byo mwana byashibana ageraje nafuna so mwana wa muzara no muherezaga mashereka n'umukazi wana nyamu nganga make muhaga mashereka nganga maroma. Gladys yayongera ngo omukazi ashemerire konsi yo mwana we kumara amezi mukaga atine kiyamuhire kurya azazi mwana kumara amezi mukaga atine kiyamuhire ashara mundo mwana yagiye kizuba karwara basa kumuhereza umbazi no mbasha kumuhereza umbazi konko mwana we yaba atine kizuba cyona tosheba no introducing in other fields aga mashereka imyezi umukaga mwana nganga mara no yonse on demand isweta you breastfeed on demand no mukaza ashirwa nansi munde kurenga munano mwizoba otiwa no muchoro mwana ukamunsia na complementary feeding after 6 months arako wakazi okwenda kwa mwana ibera mu akamumwe myezi mwendo shamukazi oreda inenda atagira family planning achumaraje rero mwana mwiha ibera munagahari akongo muri yo munji mwana ukayo no masenya kindi. Bamwe abafumbo abarimo mushija Gabriel Nwagaba bashobora ngo abashija bine kushagika bakazi babo na mnonga umubwire obo konsya omukazi yanayonsya ashimye kuba nareberwaje omushija ari kumurezeraje akumukwataje amhereze cyo kunywa umbwire amutebekanise cyo kurya kugira ngo yaza konsya umwana we umwana abayine amashereka Ufonsa nsendo mwana muke harabaheda kikasha kandi sikwenda umwana ukuza kumuza ibereye ibirofu cyo konsi umwana konsi umwana ni wamara kumuza akakuraje akagira amagara marungi akagira rukundo na nyina akakura arere Okonsya no vunanizibwa bwo mucyara akwatanise no mushija we amakuraga gashakwa iyana kankwasa.